Bak sabah ketika Nabi Allah Musa dia tanya ba Allah, nekun ba Allah di Nabi Allah Musa, ya Allah, lun tip wate tip saah sabe-sabe bermunajah kepada dron ya Allah. Kemudian setiap lun munajah kepada dron ya Allah, lun sabe-sabe lun berdoa kepada dron ya Allah. Betul Musa man pakan menan. Meno ya Allah. Kadang-kadang doa lun idrak ne payah tatat untuk ne perkenankan hajat lun. Teman yang perle kata Musa putra, ya Allah, ne pernah ke lun ya Allah secret kalimat, apabila lun baca kalimatnya idrak ne akan ne tunaikan hajat lun. Allah ne keun bak Nabi Allah Musa. Musa menyonyan kata perle wahai Musa. Di ketika 10 bulan Dzulhijjah wahai Musa bertepatan dengan 10 Dzulhijjah, maka baca dikata kalimat takbir dan iringi dikata wahai Musa, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Di ketika kata baca kalimatnya wahai Musa, lun akan lun putra yang kata inginkan. Bak watenya Nabi Allah Musa tanya, ya Allah, pu kelun manteng katanya. Musa kon. Apabila umat Muhammad di ketika 10 bulan Dzulhijjah bertepatan dengan 10 Dzulhijjah, umat Muhammad ditembaca kalimah la ilaha illallah wallahu akbar, maka putra yang awak-awaknya inginkan wahai Musa akan lun perkenankan.